Jadi sama bertiket ke Bermuna, sahama tulang nami raja-raja buto dober pasangan adat nakombar tu nama sahama tadi. Alane ulahun nami batutu songo pasa sabuk nilai manang bere nami. Kami pengada di amang. Gabi matulak. Jadi kita be hasuudon manang tulang buto. Asa tapasa sesuatu adat permukul naung dirangragi di Debudari di Raja. Pertikano saya merita pasatu ulus sabuk di lain tamanang berita. Asik kau beda sudah. Lumumi paniaran dos tamu manak pinulusun lau pasatu sahur. Jadi dihamu saluhurna akai boto nami lain nami lumumi akabere nami lo perri laikon. Dison naik pasatut ulos sabuk mami tu laikon manang ulos perpuni. Rade maruam mamang dado tamu kalian tidak. Lae opuni hileri duli. Disoro do ami lae ima son hula-hula manang satulak somat pasatut ulos sabuk manang ulos perpuni tu lae. Mola be uka kuliu udah kutumalurung dulu salam mana-manangi. Tuksungon dia be sabuk na pinasahan namin lumabi hamu sa lumi ng parilay ko doon tamak kalay ko na maramarangi. Hawli yung kauma di ruhamu. Ope tapasama ulo sabuk nila tamanang bauta. Jak kumbelay berhiti sa alam ulo sabuk na siya sa ulang ibang ulos perpuli tuho. So nito ko hadirin ko dua marhito ulos sabuk noon like ku sabuk mapanggabi sabuk maparorasan tuak kaberek uswalu pinong parna. Ulo tukson dia pe ulo sabuk mulai sa alam makorasi lumobidia ka pinong parna. Jadi mau nanti dihambu saluhuna asudon manang dari bawah nami sijaban do akai wono nami manang burungu diso ngasih kopi pasal tapi pulau sabuk pulau superpuri tulai kunang burung ulur saya sasapung bangga biasa perhorasan tujuan ner tumpahnya mata di bata di pinopara kabarek kusalu do kau alat lakon mereka mesti pasal tujuh ni iboto nami alat tong do hami nalau pasal tujuh ni iboto nami orang yang udah orang nami manian dihamu hasudur raja siswa gabi baik masuk tujuh itu opu hileri giraro raja nami isom mahape di particular mahape pasatul nami ahami koto semua plus 7 naung kami membelu mau sedario di koto pun jadi menurut sedario pasatul nami 7 di koto pada pesmarwam di toko dan kalau di toko mana tahu si tonon Guluhun do sudah jol mana bangoli pertiun ikut tahunan dan soal alai di berpanggilan unang apala songoni mana niat pertorjing nilai kon aturan songona udah kodi ikut nasa rumah dua na tuan na mga turun lek ito kuda jak koma ulus tujuh na pesawat ini hamin iwoto kapasa matujungon marhite tujungon kasih jalan Kumasahan ba ito tujungon beserta bikaso ulang patibo ulang penjuru matarik kamu bersama boleh mana tak ibolong tayo jadi om ba ito tujung to sedang tanda maho babalu sadaryon somot tujungon tujung maniho panggabiat tujung parorasan tujulon daryon lumong yang kami luparu berenami doda dakom matujungon mari tujungon kita rakuam ma tiacis mo dinumero ano kung parohan mataya ko tuwani baru karen do aman ako jok di masurami mo tuda jadi kung dia betulun na besaktan tu lang uli maruham sama lima atas so na tujung pinggoro orang men
sama sudah tutupnya huta jadi laut sedang ma pakotu nami hasil malah di gudang ma sama sudah ada yang sama. Kalau orang mulai tema duata, mulai tema nang tibar penguasa di mana nyarion ima terlunggu di hamu hasutum marga sejabat untung melihat urukun han tuamuna di sadar ni rohamuna ima nalau mangulahun pulau parmempun ni ima amang nang perjulo jarak turata naking dia mau susutun nungaro hula-hula muna manang pulang muna nabasahatun pulau sabut si matuturan Tuhan sadileo matutu aka ay pasot dihamu di parumuni amang taon so sabut nang pinasa ni pulang saya sabut matutu aka panggabian sabut maka parorasan dihamu sa luhuna tarlungo minaka di panut parni nang parjodo marundungon naking hula-hula nung atong pasahato songon tujung dihamu inang saya tujung matutui di simatulunguna saya di mulai di pagi ni ariol saya sama tuwa ka pasamutan di kartinang ni amang nang julu mulo ngopingo alani so kami tuan saruta dia mung saru nama belum deburu latro hamuna di sadani rohamuna mangulaun par moponon alani so nerup netutu madokon balita mapagabi muda saduan hari nulo tu gabi nama belum deburu ngatak kasuir kami hamu masih baululu yala pangapun nama de so nerup ni netutu manohonon nang saktu itu nang cuma sabdalu kata paswa ta gawe dong penasani saluna horong ni ula-ula muna atong apu hamu mai hot martongan jadi sasul satu botean nunga santa pagulaon parmapuan na para di manuguton sa tahamat panggabi satu arasan tuat na tong naba masu-masu so lima atas yakuta pasataw dua sutong patutu di duhata maula de mapagumuata tumuan nasari madu maula de manang dihamu tulang nami hula-hula nami raja guntung ada sadaro hamu di tonon lampasahaton yulu sabu yulu las perwana raja bulu dan ini kamu ada siapa tahu nama bere do nama pos sorgani rajai juga yang kinasa una Tuhan aduh para nama pos sorgani rajai disuri raja kami di bapai nami tu masailah dulu isialani di pun na ulong si Marco pun na rin ganon kung kami sama kakainin ka naman dulu atau madugawin harbangan itu dan itu kapas ugali itu pasal boras tarlu mo bisude siyan horong ni hula-hula namin do raja ng sabula namin ang po namin nagtong hot mantuan jam. Hebat. Emang kita betul ini perlindungan mereka nama mau. Di batalo tiga tua. Orang-orang seperti tiga nama gula itu ditaruh. Hebat. Sah suruh satu dan keras. Kasah itu di banyak kamu. Ada nama bere, ada nama hela. Taruh dia di pasir lagi. Kita mau tamat tarbeta nomor 2. Saham itu tuh bang kalian. Sa tu baroraran saya tong mahita diramo di rumah. Pampus siap kami rada nang berani jalan siap kami mentok mau lagi gudang mali dia salut. Jadi baik pertemuan karena usaha yang masih kau yang kemanusiaan waktu seluruh marajai tulang mana hula-hula manutu
Parmotono saha madura